Dobar dan svima, pozdravljam vas, ja sam Marija Radulović, predsjednica Hrvatskog poslovnog kluba i pomoćnik direktora predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Beogradu, vaš današnji moderator, ili kažem vaš današnji domaćin ovakvog digitalnog sastanka. Nadam se da će uskoro, da ćemo krenuti i da ćemo se videti svi uživo. Ovaj sastanak pod nazivom Dijalog sa Ministarstvom finansija i Privrednom komorom Srbije na temu makroekonomska kretanja privrede Republike Srbije u kontekstu pandemije COVID-19. Naši panelisti danas će biti pomoćnik ministra finansija u sektoru za finansijski sistem, gospodin Ognjen Popović, i gospodin Mihajlo Vesović, direktor sektora za strateške analize, usluge internacionalizaciju Privredne komore Srbije. Pre nego što krenu sa svojom prezentacijom, sa svojim izlaganjem, dala bih reč mojim kolegama i koleginicama koji su učestvovali u organizaciji, jer čitav ovaj događaj dešava se u organizaciji 5 komora i pošto imamo jednu gospođu, prvo reč bih dala gospođi Danijeli Fišakovoj, predsjednici Slovenačkog poslovnog kluba. Danijela, izvoli. Hvala Marija za reč. U ime Slovenačkog poslovnog kluba i u svoje ime srdačno pozdravljam goste, odnosno govornike i članove poslovnih asocijacija. Slovenačke kompanije u Srbiji su deo srpskog privrednog miljeja i dele sudbinu ostalih kompanija u doba pandemije. Vladine mere su u toku vanrednog stanja znatno olakšale poslovanje pre svih mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, dakle onih koji su u ovakvim situacijama najranjiviji. Mogu samo da pohvalim rad državnih službi u toku vanrednog stanja, a pogotovo Privrednu komoru Srbije, koja je sve vreme pružala pravu podršku firmama i poslovnim udruženjima. Informacije koje smo dobijali od strane državnih institucija su uvek bile jasne, pravovremene i korisne. Dugogodišnji dobar odnos koji gajimo sa drugim stranim komorama i klubovima je još više došao do izražaja u ovoj situaciji, jer smo svi međusobno razmenjivali informacije i pomagali se. Naše članice prvenstveno očekuju nastavak dijaloga između poslovne zajednice i vlade, a zatim i konkretne vladine poteze kojim bi se dalje stimulisao privredni oporavak. Naravno, privrednici su svesni da u svojim zahtevima i očekivanjima moraju da budu racionalni. Jasno im je da vlada može da interveniše i da se odrekne dela prihoda samo onoliko koliko je budžet dozvoljava, a da je privreda upravo faktor koji punoći tog budžeta najviše doprinosi. U cilju što potpunijeg prevazilaženja nastale situacije i ublažavanja njome nastalih teškoća, privredna zajednica i vlada, uostalom pa kao i u svim ostalim životnim situacijama, moraju u ovome pronaći pravu meru i međusobno se dopunjavati i sarađivati. Sigurna sam da je ovaj radni sastanak prava prilika da se nastavi razgovor između vlade i privrednika. Hvala kolegama na realizaciji ovog događaja i želim svima srećan rad. Hvala Danijela. Naše kolege iz Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji su također jedni od organizatora. Dajem reč predsjedniku gospodinu Stiljanosu Zakovu. Izvolite. Dobar dan, ispred Helenskog privrednog udruženja Srbije. Želim da pozdravim prisutne privrednike, moji kolege iz svih komora, kao i da se posebno zahvalim Ministarstvu finansije i Privrednoj komori Srbije, gospodinu Ognjenu Popoviću i gospodinu Mihajlu Vešoviću, koji su podržali našu zajedničku inicijativu i omogućili da se ovakav događaj održi. U prethodnom periodu naše udruženje Srbije je prilagodila novi online uslovima rada, a akcenat je bio u intenzivnoj razmeni informacija o utičaju pandemije na poslovanje naših članica. U tom smislu smo članove obaveštavali u toku pandemije i njenom utičaj na redovne aktivnosti kompanija u Srbiji, putem organizacija webinara na aktuelne teme, a danjeći skup jeste nastavak ovakvih aktivnosti. Pandemija je utičala kako na ostale, tako i na naše članice, ali uprkos tome grčke kompanije nastoje da održe stabilnost kako da bi se nastavio dalji razvoj poslovanja. Već nekoliko godina se strane poslovne asocijacije u zemlji udružuju u organizaciju događaja i inicijative kako sa ciljem da omogućimo sinergiju između naših kompanijama, članica, tako i da udruženim snagama predstavimo glas privatnog sektora i stranih investitora. Konkretno, naša saradnja sa prisutnim asocijacijama je veoma uspešna i daje dobre rezultate.
I posebno nam je drago da danas imamo priliku da se najrelevantnim državnim institucijama razgovaramo o svim aktualnim temama koje se odnose kako na regularno poslovanje privrede, tako i na njen oporavak od tiče pandemije. Jer se državni institucije i privatni sektor je od izuzetno značajna otvoren dijalog i međusobna podrška koja će stimulisati poslovno okruženje i ponuditi konkretna rješenja. Zato se nadam da se ovakva i slična saradnja nastaviti u budućnosti. Hvala mnogo. Hvala. Jedan od organizatora jesu naše kolege iz Švajcarsko-srpske trgovinske komore i njihov član upravnog odbora, gospodin Edin Dacić, je sa nama, izvolite. Dobar dan i sa moje strane. Ja vas pozdravljam danas iz Švajcarske i zastupam našeg predsjednika Maju Mićevića. Ja bih se prvo zahvalio da su uopšte održao ovakav jedan sastanak. Ja znam da nije lako tako nešto organizovati, tu pogotovo gospodinu Ognju Popoviću iz Ministarstva financija i gospodinu Mihajlu Vesoviću iz Privredne komore Srbije, kao i mojim kolegama iz komora su organizatorima. Ja vam međutim želim da se obratim isto kao u svojstvu preduzetnika. Znači mi imamo fabriku u Ćupri koja se bavi proizvodnjom namještaja, name za IKEA-u, kao što imamo jednu fabriku koja se isto bavi proizvodnju namještaja u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. I slučajno, evo, zato stvarno želim da pohvalim kako je Srbija reagovala u ovoj pandemiji, počevši naravno od prošle godine, prvog lockdowna, i proaktivno komunicirala, proaktivno donosila mere koje su pomagale i likviditetu, pomagale su smanjenju rashoda i u ne maloj meri. I ja to govorim zato što mogu da uporedim kako je to bilo u drugim državama, u regionu naravno, i samo kao jedan pokazatelj. Slučajno je fabrika u Bosni i Hercegovini imala u onom trenutku kad je bio prvi lockdown praktično isti broj zaposlenih. I mi smo u Srbiji samo u tom prvom talasu dobili 3 puta više pomoći nego u Bosni i Hercegovini. Ovom priliku želim da se zahvalim, ovako direktno, i da jako cenimo vaš rad. Ja naravno govorim i u ime naših otprilike 70 članova koji su svi na ovaj ili onaj način pogođeni. Iako sada više se skoro i ne priča o tome, nego se priča o ono kako zovu supply chain resilience, pošto se okrenula konjunktura, sad je važnije doći do materijala, doći do repromaterijala kako bi moglo da se nastavi poslovanje, da se iskoristi ovaj uspon koji se može vidjeti na globalnom tržištu. Evo ovoliko od mene za ovaj trenutak. Hvala. Hvala gospodine Daciću. I naš organizator je i Belgijsko-srpsko poslovno udruženje u Srbiji. Pozivamo predsjednika gospodina Hugo van Wegela da nam se obrati. Dobar dan svima. And so far, for my Serbian, we have interpreters and I make use of the interpreters. It's not that I do not understand Serbian, although it is only 90%, and I certainly do not want to lose the 10%, which might be the most important during this session. First of all, I like to express our gratitude from the Belgian-Serbian Business Association to Mr. Ognjen Popović and Mihajlo Vesović for making time. I know that you are under pressure, that you have a very tight agenda, so we are very grateful to your efforts. I must say that in the past 12 months and more, the Belgian companies in Serbia have done pretty well. We didn't see redundancy. Most sectors have been surviving very well, and I must say some of them have been advancing surprisingly well. Only the mining sector was suffering in their activities. I'm not going to make it too long because we have our timing, and I think that our speakers have more interesting material to share with us. I thank all our colleagues from the different business clubs to join us in this initiative. I think that we should do it more and expand it with smaller business clubs and to join in these activities and share information, which is certainly interesting, not only for the anticipated economic growth,
but I think that the topic ongoing reforms is intriguing. Thank you very much and enjoy the session. Thank you. Hvala gospodine Hugo. Pre nego što krenemo sa radnim delom, samo kažem neka pitanja smo dobili juče, sva ostala kako krene celo izlaganje, sva ostala pitanja možete dostavljati u čatu, a ako se pokaže da nešto ne možemo odgovoriti, trenutno sva ostala pitanja, sve ostale odgovore dobit ćete na mail. Pozivam gospodina Ognjana, pomoćnika ministra finansija u sektoru za finansijski sistem, da nam krene svoju prezentaciju, odnosno svoje izlaganje. Hvala puno. Kao prvo, želim da se izvinim svima na malom kašenju. Kao što ste svi prepoznali, ovih dana raspored nam je veoma popunjen. Veliko je zadovoljstvo da vam se obratim danas ispred Ministarstva finansija i da se izvinim u ime ministra koji nije mogao da prisustvuje današnjem događaju. Ono što je ključno, da kažemo na samom početku, jeste da je globalna kriza koja je pogodila svetsku ekonomiju zbog pandemije koronavirusa neminovno se odrazila na privredu Srbije. Ključna stvar u našem odgovoru, to je šta je omogućilo takav odgovor, jeste dostignuta fiskalna ravnoteža i finansijska stabilnost. Kao što znate ili ste možda upoznati, vrednost paketa podrške privredi u prethodnoj godini iznosila je 12,9% BDP-a, dok je ovaj, da kažemo, treći paket koji je usvojen baš zato što je pandemija potrajala duže i što smo osetili da privreda i dalje stoji na klimavim nogama početkom 2021. godine, iznosi dodatnih 4,5% BDP-a. Ono što jeste bitno je da su osnovni ciljevi koji su postavljeni usvojenim programima paketa podrške privredi, da su oni u potpunosti ispunjeni. Uspeli smo da očuvamo privredne kapacitete, pružena je podrška očuvanju likvidnosti, prvenstveno u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, i zahvaljujući adekvatnom odgovoru, ono što jeste bitno jeste da smo postigli rezultat koji zaista stavlja Srbiju u elitno društvo, barem ne samo u evropskim okvirima, već i u svetskim okvirima. Izbegnut je scenarij dramatičnog pada BDP-a, gubitka zaposlenosti i to je nešto čime su se mnogi zemlje suočile. Kod nas je pad zaustavljen na svega 1%, dok smo, kao što sam pomenuo, uspeli ne samo da zadržimo nivo nezaposlenosti na nivou, predkriznom nivou, već uspeli smo i da ga smanjimo, to jest u saradnji sa privredom, uspeli smo da smanjimo i da dostignemo nivo nezaposlenosti ispod 10%, znači negde oko 9% u 2020. godini. Ono što je takođe bitno jeste da, kao što su i kolege predstavnici komora naglasili, jeste da kao i mnoge manje ekonomije ili ekonomije u razvoju, generalno uticaj krize su manji. Naravno, ne umanjujući i naš odgovor i uspeh naše privrede da zaustavi taj pad, moramo prihvatiti da izazovi tek dolaze i da je upravo dalje razvoj poslovnog okruženja, dalje reforme, dalje investicije, da je to ključ da Srbija ne samo prebrodi ovu pandemiju, već da nastavi sa stopama rasta i sa razvojem koje je imala recimo u prethodne 2 do 3 godine pre nastupanja pandemije. S tim na umu, vlada će u narednom periodu voditi odgovornu i predvidivu fiskalnu politiku, sinhronizovanu sa monetarnom politikom koju vodi Narodna banka Srbije, fokusiranu ne samo na saniranje svih posljedica pandemije koronavirusa, već i na dalji razvoj srpske privrede. To će se raditi kroz intenziviranje reformskih procesa kako bi se obezbedio kontinuitet poboljšanja privrednog okruženja, napretka na međunarodnim tržištima, listama konkurentnosti i na samom kraju naravno i daljeg podizanja kreditnog rejtinga zemlje. Ono što jeste zanimljivo je da je Srbija jedna od retkih zemalja čiji je kreditni rejting unapređen od strane velikih kreditnih agencija za vreme same pandemije. Naravno i u kontekstu i poslovnih klubova koji su danas prisutni, priliv FDI-a u Srbiju ostaje prioritet i ono što je mnogo bitno je što on ne donosi samo investicije, već donosi transfer znanja i tehnologija koje na duge staze podižu konkurentnost i obezbeđuju, ne samo održavaju lance vrednosti, već i obezbeđuju. Kao što svi znamo, sve velike ekonomije Evropske unije preispituju svoj pristup
mnogo više se govori o nearshoringu i verujemo da tu Srbija apsolutno ima konkurentnu prednost i da ako nastavimo sa investicijama, sa podrškom, sa dijalogom, sa privredom, da zaista ta prednost i ta prilika mogu da se iskoriste. Što se tiče sada reformskih ciljeva, rekli smo da je to možda i najveći fokus i ono što je najbitnije vama. Ono što je sa strane Ministarstva finansija, recimo u narednom periodu, izdvojili bismo 3, da kažemo, ključna reformska cilja. 2 se odnose na konkretne zakone i konkretne implementacije novih sistema, a jedan se odnosi, da kažemo, na negde šire kreiranje povoljnih uslova i poslovnog okruženja u Srbiji. Kada je reč o ova prva 2, tu govorimo prvenstveno o novom zakonu o fiskalizaciji i kao što znate, od uvođenja sadašnjeg sistema fiskalizacije prošlo je gotovo 15 godina. Znači, u tih 15 godina mnogo toga se desilo. Možemo reći da je tehnologija značajno napredovala i nakon detaljnih analiza koje su izvršene u prethodnih par godina i uočenih nedostataka, ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem i naravno sa stanovišta Ministarstva finansija i Republike Srbije prvenstveno je fokus na suzbijanju sive ekonomije, efikasnoj kontroli i bolje naplati poreza. Jer, kao što smo videli, upravo ti aspekti i fokus na te aspekte i unapređenje koje se dogodilo, da kažem, u periodu od 3-4 godine pre nastupanja krize su doveli do toga da Srbija bude u prilici da na adekvatan način odgovori na krizne periode i na adekvatan način podrži svoju privredu. Ono što je bitno kada je reč o ovom samom modelu jeste da se on sada zasniva isključivo na online režimu koji omogućava dostavljanje podataka u stvarnom vremenu o izdatim fiskalnim računima poreskoj upravi i da svaki promet dobara i usluga na malo se evidentira preko tih fiskalnih uređaja. Naravno, svesni smo činjenice i tu moram da se zahvalim kolegama iz Privredne komore Srbije koji su odigrali veliku ulogu u procesu i analiziranja, da ovo može predstavljati, da je ovo moglo da predstavlja ozbiljan i trošak i izazov za privredu i upravo iz tog razloga i nakon dubinske analize smatramo da smo napravili najbolji izbor tehnologija kako bi to prebacivanje na novi sistem fiskalizacije bilo što bezbolnije i što je mnogo bitnije imajući u vidu da shvatamo da određeni deo privrede će imati troškove, neplanirane troškove, barem u kratkom roku, naravno na duge staze, pokazuje se da će novi sistem uštedeti privrednicima novac i da će već u roku od nekoliko godina se ta investicija u potpunosti povratiti, ali bez obzira na to država jeste preuzela deo tereta na sebe i u budžetu za narednu godinu je izdvojeno 3 milijarde dinara za subvencije privrednicima kako bi se ovaj proces proveo. To je možda prva, da kažemo, konkretna izmena o kojoj želim da govorim danas i koja zaista smatramo da će uticati pozitivno na efikasnost privrede, na efikasnost državne uprave i našu sposobnost da suzbijemo sivu ekonomiju i dalje poboljšamo naplatu poreza u Republici Srbiji. Kada je reč o drugom rešenju o kojem želim danas da pričam, to su e-fakture. Svedoci smo naravno, opet kao što smo rekli, da je tehnologija veoma napredovala u prethodnih par godina i da jednostavno moramo da držimo korak i da uspešno poslovanje, to je pandemija možda pokazala bolje od svega, uspešno poslovanje bez digitalnih usluga, servisa, jednostavno više nije konkurentno i u nekim slučajevima čak nije ni moguće. Samim tim, ono što jeste bitno za nas je da pratimo trendove i iz tog razloga doneti sistemski zakon koji, da kažem, u velikoj meri je na liniji sa ovim prethodno pomenutim zakonom o fiskalizaciji, ali i nekim drugim zakonima kao što je zakon o digitalnoj imovini koji su fokusirani na to da znatno olakšaju poslovanje privrede. Ovaj zakon sledi najbolju praksu, da kažemo, koju imamo iz država Evropske unije, prelaska na elektronsko fakturisanje i ono što je mnogo bitno za nas jeste da rešenje koje smo implementirali će biti besplatno da bi se izbjegli dodatni troškovi za privredu. Znači, u slučaju naravno da sami korisnici se optiraju za informacione posrednike,
oni te odnose regulišu sami, ostavlja se tržišna utakmica da radi ono što najbolje radi, a to je da optimizuje troškove i rezultate, ali to nije regulisano samim zakonom. Takođe, ovaj zakon će se, baš iz razloga što jeste, da kažemo, jedna velika promena našeg sistema, uvoditi fazno, tako što će od 1. januara 2022. godine subjekti javnog sektora biti u obavezi da primaju, čuvaju i izdaju e-fakture između sebe, dok će privatni sektor koji želi da radi s javnim preduzetima imati mogućnost da bude osposobljeni da izdaje e-fakture javnom sektoru. Od jula 2022. subjekti privatnog sektora biće osposobljeni da primaju, čuvaju e-fakture od javnog i privatnog sektora, a od 1. januara 2023. godine ceo privatni sektor će biti u obavezi. Smatramo da taj pristup će, naravno, počinjemo od nas samih, počinjemo od jačanja naših kapaciteta, naših usluga, naših servisa i onda postepeno se te obaveze prelivaju dalje i na privredu, ali smatramo da kad je reč o benefitima koje ovaj zakon donosi, da su oni zaista brojni. Omogućava se ušteda u vremenu, potrebno za rad sa fakturama, nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku, što je zaista bitno ne samo sa aspekta unapređenja poslovanja, već da kažemo i sa aspekta ekološke osvešćenosti kako države, tako i privatnog sektora. I naravno ubrzavamo dalje sposobnost i rad, sposobnost kako institucija Republike Srbije, tako i javnih preduzeća da brže i efikasnije posluju i da samim tim brže i efikasnije posluje naša poreska uprava. Ono što je treći set i možda za mene kao pomoćnika ministra u finansijskom sistemu najvažniji set koji nas tek očekuje i na kome radimo, može se reći, evo već 2 godine, jeste set zakona, izmena zakona koji se tiču samog finansijskog sistema. Tu govorimo između ostalog o jednom zakonu koji je već donesen, on se tiče digitalne imovine. Tu pre svega, naravno, imamo kriptovalute o kojima svi mnogo pričamo ovih dana, vidimo šta se dešava na tržištima, ali smatramo da su kriptovalute u potpunosti zauzele medijski prostor koji se tiče digitalne imovine, ali da mnogo veća prilika dolazi upravo iz kriptotokena, iz tog aspekta, iz aspekta alternativnih izvora finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća. U skladu sa tim i da kažem uz to i u saradnji kako sa Privrednom komorom Srbije, sa Narodnom bankom, Ministarstvom privrede i sa svim institucijama od Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra i ostalih, Beogradske berze, trenutno radimo na setu zakonskih rešenja. Da kažemo, ključni dokument koji sve to obuhvata jeste strategija za razvoj tržišta kapitala. Ono što je nama bilo jasno pre same pandemije jeste da ograničenja u pogledu finansiranja i alternativnih izvora finansiranja privredi su stvarna i da zaista ako želimo da postignemo ne samo, da kažemo, regularne stope rasta, već eksplozivne stope rasta, da postoji ogromna potreba za diversifikacijom izvora finansiranja za privredu na svim nivoima. Tu govorimo od nivoa startupa, preduzetnika, do nivoa korporacija. I upravo ta strategija za razvoj tržišta kapitala, ona obuhvata ne samo, da kažemo, tradicionalne izvore finansiranja koji postoje na tržištu kapitala, znači akcije, IPO-ovi, korporativne obveznice, već se bavi i nekim drugim alternativnim izvorima kao što su crowdfunding, crowd investing i naravno zapravo je zakon o digitalnoj imovini i sve ono što on podrazumeva u velikoj meri je bio rad na njemu obavešten onim što radimo na tržištu kapitala. Zašto je to bitno? Bitno je zato što smatramo da imajući u vidu sve ove prethodne rezultate, imajući u vidu da su sačuvani kapaciteti, imajući u vidu da zaista se poslovno okruženje tektonski menja, smatramo da je ovo ključan moment da pored banaka, za koje svi znamo da su Srbiji stabilne i likvidne i da podržavaju privredu, da sve firme na svim nivoima imaju alternative i da mogu da pristupe finansiranju kako bi taj kapital uvećavali, kako bi njihov rast bio eksplozivan. I to je ono nešto na čemu radimo.
Sama strategija, trenutno smo u procesu pisanja te strategije, ona će biti usvojena do septembra ove godine i zaista će ponuditi negde uvid, na veoma transparentan i otvoren način uvid u to gde će se finansijska tržišta Republike Srbije kretati u sledećih 5 ili više godina. Znači, dugoročan plan gde će jasno privrednici moći da vide šta ih očekuje i da znaju gde postoje prilike za finansiranje daljeg rasta. Kada je reč o drugim konkretnim merama za unapređenje, da kažemo, ekonomske situacije u Republici Srbiji, mi zaista smatramo da će brži rast u 2021. biti pomognut dodatnim fiskalnim paketom podrške koji smo već usvojili. Ono što jeste možda bitno za vas jeste da mi u 2021. godini očekujemo potpuni oporavak i rast privrede od čak 6%, što je zaista impozantan rezultat, imajući u vidu da je Srbija imala dosta manji pad. Znači, procenti rasta preko 6% mogu da očekuju samo zemlje koje su prethodne godine imale pad preko 10 ili 15%. I za sada veoma smo optimistični u smislu te naše procene, imajući u vidu da su rezultati u prvom kvartalu bili bolji od očekivanih i da je ekonomska aktivnost u Republici Srbiji već prestigla predpandemijski nivo. Ono što dodatno ohrabruje jesu i predikcije međunarodnih finansijskih institucija koje su iz godine u godinu sve više usaglašene sa našim procenama. Tako možemo reći, na primjer, prošle godine Svetska banka je predviđala pad BDP od 3%, MMF 2,5%, Evropska komisija oko 2%, da bi on na kraju bio 1%. Ove godine, da kažemo, sve predikcije međunarodnih finansijskih institucija kreću se u regionu između 5 i 6%, što nije bio slučaj u prošlosti. Naravno, pored toga, naglasio bih još jednu stvar, a to je ono da mislimo da isto je napravljen ogroman pomak u poslednjih par godina i da zaista ova 2021. godina dolazi kao kruna tih aktivnosti, a to su kapitalne javne investicije u Republici Srbiji koje ove godine čine 7,2% BDP-a. Čisto možemo da prođemo i konkretno kroz neke od projekata, tu govorimo o 8 novih autoputeva koji će biti u izgradnji do kraja ove godine, veliki infrastrukturni projekti, Beogradski metro, Mađarsko-srpske železnice, rekonstrukcija pruga, novi most preko Save, nacionalni stadion, koji zaista svi podstiču užasan broj firmi i preduzeća i te lance vrednosti dalje aktiviraju u cilju oporavka. Pored toga, ove godine po prvi put, da kažem, imamo značajan fokus na ekologiju i na zeleno investiranje. Dodatnim rebalansom su obezbeđena sredstva u iznosu od 16 milijardi, dodatnih 16 milijardi dinara. Tu znamo otprilike, svi smo upoznati manje više sa projektima i dalje tu govorimo o infrastrukturi. I naravno, ono što je možda najbitnije u kontekstu pandemije, to su investicije u zdravstvo, 2 nove COVID bolnice, izgradnja 3. koja je već otpočela, izgradnja fabrike vakcina, Tiršove 2, rekonstrukcija kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu i naravno šire rekonstrukcija obnova domova zdravlja i bolnica širom Srbije. I na samom kraju ono što smatram da jeste ključno jeste taj dijalog. Smatramo da je pandemija pokazala i jedno od pitanja koje smo primili, mislim da je upravo od gospodina Huga, ticalo se toga, ajde posle možemo i malo detaljnije da se obratimo tome, ali ono što jeste mnogo bitno što je pandemija pokazala jeste da imamo veliku želju da komuniciramo sa privredom, da slušamo potrebe privrede i da zajedno kreiramo rešenja koje će pomoći kako državi, ali tako i privrednicima koji u njoj posluju. I to je ono što mislimo da je komunikacija se pokazala kao kritična u ovom periodu i zaista smo zahvalni svima, jer znamo koliko ste učestvovali, znamo i Mihajlo i ja koliko je bilo neprespavanih noći i komunikacija, ali zaista smo zahvalni na tome što ste ne samo tu da poslujete, već ste aktivno uključeni u poboljšanje poslovnog ambijenta i zaista se radujemo dalje saradnji i tome da slušamo vaše potrebe, vaše ideje
kako bismo ne samo se oporavili od ove pandemije, već kako bismo zaista ušli u te stope eksplozivnog rasta o kojima pričamo već neko vreme i izbegli sudbinu mnogih manjih zemalja i zemalja u razvoju u postkriznom periodu, kada im je potrebno 5-10 godina da se oporave i da se vrate, da kažemo, u taj neki region stopa rasta koje obezbeđuju prosperitet. Toliko od mene za sada, naravno tu sam za sva pitanja i zahvaljujem se još jednom organizatorima i svima koji danas prisutuju. Hvala gospodine Popoviću. Ostanite sa nama, znate da imamo neka pitanja na koje još morate dati, to jest trebate dati odgovore, a ja ako mogu da proučem jednu malu opasku da neka dobra strana ove pandemije jeste da će ubrzati digitalizaciju u raznim poljima, pa i tu negde u državnom sektoru. Neki uvod je gospodin Popović napravio za mog sledećeg panelistu, za gospodina Mihajla Vesovića, direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije, jeste da Privredna komora Srbije ima jako dobru komunikaciju sa svojim članicama, sa privredom i da je u ovom proteklom periodu imala značajnu ulogu i podrške i sa druge strane njihovih zahteva. I kako je to izgledalo po sektorima, najbolje će nam ispričati gospodin Vesović. Gospodine Vesović, izvolite. Dobar dan svima. Hvala na ovom lepom uvodu. Zaista, ovo što je Ognjen rekao na kraju jeste možda najpozitivnija stvar u ovoj lošoj situaciji koja nam se desila, a to je da smo zaista svi svoje uloge do maksimuma iskoristili i mislim da danas niko ne može da postavi pitanje naših uloga, ali i hteo bih da se zahvalim svim organizacijama danas koji organizuju ovo, zato što nije samo Privredna komora Srbije mogla to da uradi, nego upravo ste nam vi pomogli da u stvari najbrže dopremo i do kompanija i do informacija sa terena, a ono što je najvažnije, pokazalo se da su informacije sa terena najvažnije i pravovremene informacije u pravom trenutku, posebno šta se dešava na granicama, kakva su iskustva, i mislim da smo donekle i uspeli u toj svojoj ulozi. Naravno, to ne treba da nas opusti, s obzirom da pandemijska godina jeste dala izazove, ali i dala nam je i na neki način nove targete koje moramo da ispunimo ove godine. Evo, ja ću vam podeliti sad sa vama prezentaciju i probat ću da na neki što koncizniji način prođem kroz nekoliko tema. Dakle, čuli ste, i evo počet ćemo sa ovim rezultatima koje imamo za prva 3 meseca ove godine. Dakle, već imamo procenjeni rast u prva 3 meseca od 1,2% BDP-a. Čuli ste kakve su projekcije MMF-a i Svetske banke. Naša očekivanja su da je to negde oko 4,5%, 5% u 21. godini i 4,5% u 22. godini. I ono što je vrlo važno jeste da ćemo na kraju ove godine verovatno biti i možda i ranije na nivou pre nego što smo ušli u pandemiju. Najvažnije posmatrat ćemo, evo ja ću se osvrnuti na industrijsku proizvodnju, na spoljnotrgovinsku razmenu, zatim na tržište rada, strane direktne investicije i naravno broj privrednih subjekata, a indikatori su dosta optimistični u ovom trenutku s obzirom kada posmatramo šta se dešava u drugim ekonomijama. Ono što je vezano za industrijsku proizvodnju, kao što vidite, posle pesimističkog prvog dela uspostavljene konsolidacije, na kraju imamo godišnji rast industrijske proizvodnje na kraju 2020. godine od 0,4%. Ono što je bitno jeste da je taj poremećaj cena ne samo na tržištu energenata, nego i prekidi lanaca snabdevanja. Zatim i onaj moment kada smo imali početak mart, april i maj prošle godine, autoindustrija za koju svi znamo da je veliki driver naše ukupno ekonomskog rasta, je imao jedan zastoj i to se jasno vidi kada pogledate da je najveći pad proizvodnje praktično u 20. godini bio pad proizvodnje motornih vozila i prikolica, pa zatim kože i predmeta od kože, pad osnovnih metala, rudarstva, ali ono što je takođe
pokazalo rast i koji je bio nosilac rasta industrijske proizvodnje, to je eksploatacija rude metala, zatim proizvodnja električne opreme, proizvodnja računara i električnih i optičkih proizvoda i tako dalje, zatim i metalnih proizvoda i mašina. U prvom tromesečju ove godine, znači rast industrijske proizvodnje je već 3,8%, imamo najznačajniji rast upravo u proizvodnji saobraćajnih sredstava, to govori o oporavku, globalnom oporavku automobilske industrije, zatim ono što je za nas veoma važno, računari, električni i optički proizvodi i električne opreme su nosioci rasta. Ovime vidimo da su najveći nosioci rasta industrijske proizvodnje upravo proizvodi sa visokom dodatnom vrednošću, što doprinosi i samom kvalitetu ukupne strukture industrijske proizvodnje. Ono što vidimo da su najugroženije delatnosti u ovom trenutku, to je proizvodnja odevnih predmeta, duvanskih proizvoda, štampanje i umnožavanje videozapisa, tu imamo i dalje značajan pad. Što se tiče spoljno-trgovinske razmene, ono što jeste realnost, jeste da smo prošle godine imali pad od 3% spoljno-trgovinske razmene, međutim, evo pogledajte strukturu po delatnostima, znači gde smo imali najveće povećanje izvoza, pa poljoprivredni proizvodi nose ovo povećanje izvoza. Čini mi se da smo imali prethodne 3 godine jako dobru cenu i jako dobru proizvodnju u oblasti poljoprivrede. To će se nastaviti po predviđanjima i ove godine, pre svega zbog toga što su izuzetno povoljne cene proizvoda koje Srbija najviše izvodi, znači kukuruz, soja, pšenica, voće i povrće nastavljaju trend rasta i mislim da će poljoprivreda značajno doprinesti ukupnom oporavku privrede. Ono što je najdrastičnije palo i smanjenje, što je uticalo na određeno smanjenje izvoza, jeste proizvodnja osnovnih metala, motornih vozila, kao što smo malo pre već čuli, a zatim i tekstilnih proizvoda i proizvoda od kože. Možemo da kažemo da smo već sad u ovom trenutku imamo oporavak spoljne trgovine na nivo od pre pandemije, znači 2019. godine, i ovaj trend je za očekivati da se nastavi do kraja godine. Posebno bih hteo da istaknem važnost spoljno-trgovinske razmene usluga. Već nekoliko godina za redom Srbija beleži suficit u razmeni uslugama i jako je značajno i indikativno ono što nam ovaj suficit govori jeste da u 2020. godini imamo povećan suficit koji iznosi 1,1 milijardu eura u razmeni sa inostranstvom, znači povećan je za 6,2%. I evo, kao što ste rekli, pandemija jeste, kada danas razgovaramo na međunarodnom nivou, šta najviše doprinosi digitalnoj transformaciji privrede i šta je pa pandemija je u svim lošim stvarima jednu pozitivnu stvar uradila, drastično je ubrzala digitalnu transformaciju i pojačala rast informaciono-komunikacijnih tehnologija. Srbija je našla, baš zbog mnogih aktivnosti koje su prethodile, u stvari našla svoj prostor u svemu tome i zaista imamo najveći doprinos suficitu jeste u stvari i izvoz usluga informaciono-komunikacijnih tehnologija koji je već iznosio negde oko 908 miliona eura i sam izvoz, ukupan izvoz IKT usluga jeste negde oko 1,4 milijarde eura, raste i svrstava nas među razvijene zemlje u odnosu na strukturu izvoza i uopšte proizvodnju u zemlji. Ono što takođe bih hteo da naglasim jeste i rast usluga u razvoju istraživanja i drugih poslovnih usluga. Mislim da je to veoma značajno, skoro pola milijardi eura suficita kroz izvoz ovih usluga. Ovo je za nas veoma važno, što znači da sve više kompanije i stranih i domaćih praktično najsofisticiranije usluge već izvozi u inostranstvo. Ono što svi znamo i što je najveći udarac na ekonomije i srećom po Srbiju, gde u strukturi same ekonomije turizam nije toliko dominantan kao u zemljama u okruženju, jeste da smo imali pad vezano za turističke usluge koji iznosi negde oko 350 miliona eura. Takođe,
imamo pad i transportnih usluga, što upravo i ukazuje koja dva sektora jesu najugroženije i moram da kažem da odnos i razgovori sa Vladom Srbije pa i Ministarstvom finansija jesu pomogli da se neke nove mere koje i treći paket mera ima ciljane i targetiranu podršku upravo ovim sektorima i ja verujem da ćemo uz fina podešavanja u narednom periodu pomoći ovaj sektor da bude spreman za oporavak u drugoj polovini godine. Ne možemo da kažemo da mi smo na neki način zavisimo od situacije u Evropskoj uniji i Evropskoj komisiji. Ja se izvinjavam, predsjedniče, ali sam na online mitingu. Evo, pozdravljam vas Marko Čadež u ovom trenutku. Hvala. Evo, gledajte kako izgleda. Hvala puno. Ovo je bilo dosta realno. Dakle, nastavljam, znači ono što mi zavisimo pre svega od oporavka i same Evropske unije, u mnogome ćemo videti do kraja godine na koji način će se Evropska unija otvarati, na koji način će sektor turizma moći da napreduje. Što se tiče tržišta rada, čuli ste od Ognjena da je situacija uz podršku i uz sve mere zaista dala rezultate. Dakle, Srbija nije povećala svoju nezaposlenost. Naša stopa nezaposlenosti je negde ispod 10% u ovom trenutku, u zavisnosti od metodologije. Veliki rast zaposlenosti ostvarili su pre svega građevina i informisanje i komunikacije. Negativno je, naravno, pre svega one delatnosti koje su najugroženije, tu imamo i najveći pad, ali sve u svemu možemo da kažemo da imamo rast ukupne zaposlenosti u prvom kvartalu ove godine 2,8% i to je zaista dobar rezultat. Najveći rast zaposlenosti u 20. godini, kao što vidite, su informisanje i komunikacije, stručne, naučne i tehničke delatnosti, zatim građevinarstvo, trgovina na veliko malo i na prerađivačkoj industriji, što ukazuje na samu strukturu i na najvitalnije sektore u srpskoj privredi. Što se tiče tržišta rada i zarada, zarade su realno veće u 2020. godini, u bruto zarade 7,8%, dok neto zarada je uvećena 7,7%, dostigla je negde vrednost oko 530 eura i vrlo bitan podatak, najveća prosečna bruto zarada u 2020. je isplaćena u računarskom programiranju negde oko 215.000 dinara, znači skoro nešto ispod 2.000 eura, a najniža jeste delatnost pripremanja hrane i posluživanja pića ispod 50.000 dinara. To nam ukazuje naravno koje su najatraktivnije i najkonkurentnije delatnosti u Srbiji i gde je tržište rada najaktivnije i donekle, ja mislim da ovaj podatak treba da koristimo, pogotovo u predupisnoj trenucima predupisa fakulteta i stručne škole, jer mislim da to ukazuje i na potrebe tržišta rada i na ono što je najkonkurentnije na tržištu rada i mene raduje ova informacija s obzirom da mogu da se pohvalim kao i neko ko je član saveta Mašinskog fakulteta, da svake godine imamo rast broja studenta, sve kvalitetnijih studenta, sve zanimljivije programe. Dualno obrazovanje započinje sa svojim radom u visokom školstvu od oktobra ove godine, znači master studije i osnovne studije će dobiti svoje partnere u privredi koji zaista već sad vide manjak inženjera na tržištu, iako će puno energije biti uloženo upravo u ovu oblast. Da se osvrnemo i na strane direktne investicije, dakle, čuli ste podatak da je 2020. godina završena sa 3 milijarde eura direktnih stranih investicija, to jeste pad u odnosu na 2019. godinu od 20%, ali hteo bih da napomenem da je većina planiranih direktnih stranih investicija nisu otkazane, tačnije one su samo privremeno odložene i ja očekujem da će u stvari ova godina biti godina kada ćemo realizovati veći nivo investicije u odnosu na 2019. godinu. U ostalom, prvi kvartal ove godine već ukazuje da imamo 18% veći nivo investicija
na ovaj predpandemijski ili prva 3 meseca prošle godine i to nam daje realni optimizam. Kao što vidite, u oblasti u kojima se najviše investiralo u prošle godine jesu finansijske usluge, zatim rudarstvo ima rast, proizvodnja motornih vozila i prikolica, kao i jedna oblast koja se tiče tehnologija za zaštitu životne sredine, to je uklanjanje otpadnih voda, sakupljanje, tretman i odlaganje otpada. Ja tu očekujem u narednih par godina takođe sve veće interesovanje kompanija koje mogu da donesu tehnologiju, kompanije koje će pomoći primene modela, alata zelene ekonomije, s obzirom da ste svesni da i Srbija i ceo Zapadni Balkan praktično postaje deo zelene agende i cirkularna ekonomija i zelena ekonomija jesu nakon digitalizacije možda naš najveći i najvažniji strateški pravac kojim ćemo se baviti u narednom periodu. Kao što vidite, najveći pad u investicijama jeste kopneni saobraćaj i cevovodni transport. Neke investicije su završene 2019. godine, zbog toga i imamo jedan pad u 2020. godini. Ovo je zanimljiv slajd koji ukazuje na tačan, u ovom trenutku imamo znači 133.000 aktivnih privrednih subjekata i 282.000 aktivnih preduzetnika. Pored podacima, znači trenutnim podacima iz maja 2021. porastao je broj privrednih društava za 2,1%, a preduzetnika za 1,2%. Najvećih broj privrednih društava jeste u trgovini na veliko i na malo, a zatim i u kopnenom saobraćaju. Najveći broj preduzetnika je isto tako u trgovini, u kopnenom saobraćaju, ali i u specijalizovanim građevinskim radovima, jer kao što ste čuli, građevina jeste jedan od nosioca trenutno razvoja uopšte kompletne privrede Srbije. Završit ću sa nečim što je vrlo indikativno i daje neki osjećaj same privrede. Dakle, Privredna komora Srbije već nekoliko godina zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku anketira veliki broj privrednika upravo želeći da čuje kakav je njihov osjećaj, kakvi su njihovi planovi, kakva su njihova očekivanja drugo tromesečje 2021. godine i to nam upravo ukazuje, jer znamo da je danas ekonomija i da je finansijsko tržište ekonomija očekivanja, a kada su očekivanja dobra i pozitivna, onda imamo i pozitivan efekat na ekonomiju. Dakle, traženje na domaćem tržištu jeste ono što je dominantan uslov za dalji rast, povećanje iskorišćenja kapaciteta, ali pratimo i ono što signale koji dolaze iz Evropske unije i njihova očekivanje i prema tome se određujemo. Dakle, pogledajmo kako izgleda promena realizacija i očekivanja u drugom kvartalu, gde su najveće očekivanja što se tiče rasta prometa. Dakle, elektronske usluge, drvna industrija, energetika i rudarstvo, hemija, svuda imamo preko 50% kompanija i rast, povećanje prometa. Ono što smo u prvom kvartalu videli je da je hemijska industrija imala i energetika najveće povećanje prometa. Nažalost, kao što vidite na dnu tabele, jesu saobraćaj i turizam, što se u potpunosti uklapa i sa podacima koje smo čuli. Što se tiče stepena korišćenja kapaciteta, znači kao što vidite, turizam je opet na dnu, drvna industrija i metalska industrija jesu na vrhu ove liste, dakle najveći stepen iskorišćenja njihovog postojećeg kapaciteta jeste upravo u ovoj oblasti. Na kraju, da li nam nedostaju sredstva za finansiranje aktualnog poslovanja? Uz svu dobru volju i Vlade Srbije u podrškama i naravno komercijalnih banaka i garantne šeme koja je značajno pomogla, pa i Fonda za razvoj koji je određene sredstva plasirao. Moram da kažem da se još uvijek suočavamo sa nedostatkom sredstava, nedostatkom drugih finansijskih, nebankarskih finansijskih instrumenta. To je nešto na čemu ste čuli i Ognjena da će se raditi u narednom periodu. Za nas je to veoma važno i naravno turizam i tekstilna industrija su upravo one oblasti gde ta sredstva najviše nedostaju, najmanje nedostaju u elektronskim komunikacijama, što znači da je ova oblast
jako dobro finansirane i od svojih ličnih izvora. Obim investicije i ono što očekujemo u narednom periodu, pa evo, kao što vidite, sam turizam, iako je najugroženija grana, iskoristila ovaj period i povećala obim investicija. To je ta ekonomija očekivanja i očekivanje da kod trenutka otvaranja u drugoj polovini ove godine će imati taj pozitivan efekat. Naravno, sa druge strane, očekivanja za drugi kvartal, kao što vidite, najviše investicije će biti upravo u elektronsku industriju, zatim u trgovine, pa zatim u drvnu industriju i tako dalje. Čini mi se da je ovo moj zadnji slajd oko ovih informacija. Nadam se da smo zajednički ovako, kada smo sagledali ove podatke i pregledali, otprilike shvatili gde smo, šta smo i potvrdili neku statističku realnost i ovim očekivanjima privrednika. Ja bih samo ovu priliku iskoristio da naglasim i neka iskustva na osnovu komunikacije sa našim kolegama iz zemalja Evropske unije, koja je intenzivna u proteklom periodu. Dakle, postoji taj izraženi optimizam i očekivanja, pogotovo sa strane ovako ekonomskih analitičara. Međutim, realno i na terenu ja bih volao da svi imamo to u glavi. Situacija nije još uvek jasna, situacija još uvek nije definisana do kraja. Dakle, postoji izvestan strah od ponavljanja i povratka pandemije negde u septembru, kada nakon otvaranja, velikog otvaranja koje se očekuje preko leta i svega što to nosi sa sobom, postoji taj rizik, po meni dosta visok u ovom trenutku, da nismo izašli iz krize u potpunosti, i to ukazuje da trebamo i privrednici, ali i svi mi da budemo na jednom realnom oprezu, da budemo spremni, da malo prikupimo energije preko leta, jer nas možda očekuje i jedna jesen kada ćemo morati mnogo da radimo i sa vladom Srbije i sa privrednicima kako bismo ublažili i napokon, nadam se, u 2022. u potpunosti izašli iz situacije koja je zatekla ceo svet. Hvala vam. Hvala, gospodine Vesoviću. Koliko sam shvatila poruka da se ne opustimo baš skroz preko leta. To je naš zadatak. Mi moramo da budemo malo i možda oprezniji i bez obzira što širimo pitanje, mislim da je to potrebno, ali mislim da jedan oprez od tog septembra, oktobra nije nerealan. Mnogi na to upozoravaju, manje javno, a više u internim konsultacijama. Jasno. Hvala na prezentaciji. Mislim da je bila jako zanimljiva našim učesnicama, našim članicama, ovako raščlanjeno po sektorima, jer naši učesnici su iz različitih sektora. Vi ste se dotakli jednog pitanja, u stvari, da kažem, koji smo vam prosledili juče, gde su kolege iz Helenskog poslovnog udruženja dostavile, a vezano je za turizam. Znači, bilo je pitanje, znači, koje su to mogućnosti za potencijalno strateško planiranje za povećanje turizma u Srbiji u narednom periodu. Turizam se spominje, grana koja, sad smo videli zapravo koliko pogođena celom ovom pričom, uopšte kako je neko srednjoročno planiranje vezano za razvoj turizma u Srbiji. Pa, evo, jedna interesantna činjenica je da jeste stradao turizam u ovoj godini, ali jedan deo turizma je imao i jako dobru godinu, s obzirom da nije bilo puno putovanja u inostranstvu. Čini mi se da smo, evo, bar mi koji smo dosta putovali po inostranstvu i posvetili ovu godinu da malo se bolje upoznamo i sa turističkim potencijalima u samoj zemlji. Mnogi su to iskoristili na dobar način, to je bilo dobro, to je na neki način bio taj buffer nedostatka letovanja. Zimska sezona je čak u Srbiji jako pristojno funkcionisala, ne možemo da kažemo da je bila mrtva u potpunosti, ali ono što mogu sad da kažem kao neki generalni stav jeste da je tu zarobljen jedan veliki potencijal, bar što se tiče Srbije, u novi ciklus investicija. Pošao bih od toga da na prvom mestu najveći potencijal predstavljaju porodični hoteli, znači hoteli za decu, hoteli naravno za odrasle, hoteli u blizini aerodroma, s obzirom da očekujemo rast samog beogradskog aerodroma koji trenutno
prolazi kroz rekonstrukciju koji će dobiti daleko veće kapacitete, što za robni transport, ali naravno i za turistički transport. Dakle, ne postoji izvestan nedostatak zabavnih parkova ili akvaparkova u Srbiji. Mislim da je to takođe nešto o čemu trebamo razmišljati i što je vrlo atraktivno. I na trećem mestu ono po čemu je Srbija jako verovatno zasluženo prepoznata, ali još uvek nedovoljno razvila, ali na osnovu iskustava koje imamo i iz okruženja, i iz Slovenije, i iz Hrvatske, jeste očekivanje rasta investicije u banjski turizam, u razvoj banja. Mislim da je to jedan zarobljeni potencijal gde se možda i kasnilo sa procesom privatizacije i uređenjem samih banja. I ono što jeste ova godina pokazalo da banje su bile odgovorne za landlocked countries kao što je Srbija, to jeste na neki način bio odgovor, ali takođe da ne zaboravimo da Srbija leži na velikom broju reka i jezera. Evo ja ću samo da podelim sa vama ono što ja nisam znao ovako brojkama, ali nije loše čuti da Srbija ima 76 dužih reka i 50 kraćih. Dakle, ima 9 velikih jezera i 114 manjih jezera i da moram da kažem da je osposobljeno skoro 2000 km plovnih puteva za velike plovne objekte i da je priobalni pojas sadašnjih plovnih puteva negde oko 3000 km. Dakle, nautički turizam u Srbiji bi mogao da obuhvati zaista puno i zato nautički turizam jeste oblast privrede gde trebamo da razvijamo i možda da privlačimo najveći deo investicije. Dakle, ponuda na obalama Dunava, Đerdap, napomenut ću samo nekoliko parkova privrede, Fruška gora, Tara, Gore Podunavlje, Zasavica, Obedska bara, Carska bara i tako dalje. Takođe, da pomenem i nekoliko bitnih projekata, pored Beogradske tvrđave i Beograda kao turističke destinacije, dakle imamo projekat Tvrđave na Dunavu, Probudi Dunav, jednostavna izgradnja mreža marina koja će moći da doprinese da se upravo ovaj potencijal iskoristi. Nisam pomenuo, ali nešto što znam iz iskustva, sam bio recimo u Puli i video kako izgleda glamping turizam, pa u Srbiji ne postoji ni jedan glamping turistički kamp i to je nešto što je očigledno trend i što može da bude atraktivno i za domaće, ali naravno i za strane posetioce. Zatim stajališta za kampove, to je nešto što ne postoji na pravi način uređeno u Srbiji. Dakle, model starišta za kampove, mreža takvih lokacija jeste interesantno za sve one koji prolaze kroz Srbiju ili koji se odlučuju na taj putni turizam, dakle da provode po 2, 3, 4 dana u jednoj zemlji i da nastavljaju dalje. I evo, ako sam uspeo na neki način da vam dam neku sliku gde leže potencijali u oblasti turizma, ima ih puno, treba ih iskoristiti na pravi način. Naravno, uz sve to je potreban jasan konceptualni odnos i države i podrška svima onima koji investiraju u ove oblasti. Hvala na odgovoru. Nadam se da su kolege iz Helenskog poslovnog udruženja zadovoljne i zaista na iscrpnom odgovoru. A ja imam jedno pitanje, da li postoji mogućnost ovu prezentaciju, Mihajlo, koju ste vi izneli, da nam dostavite, jer je jako zanimljiva po svim ovim sektorima i mislim da bi kolegine iz drugih komora zaista zanimala. Smatrajte je dostavljeno. Hvala puno. Zahvaljujem se gospodine Vesoviću, a gospodin Popović je dobio juče jedno pitanje. To je koji su ključni elementi koji se smatraju za Srbiju da je atraktivna destinacija za strane investitore. Jedno pitanje, pošto da kažem, recimo da je to vaš deo sektorski, gde smo mi sa poreskim sistemom, gde je Srbija sa poreskim sistemom, sa poreskim stopama atraktivna za strane investitore i šta je ono što još nudi da bi ih privukla? Obzirom da su tu sve kolege iz stranih, da kažu... Pa hvala na pitanju, samo mala ispravka. Poreski deo nije u mom sektoru, to je sektor za fiskalni sistem, blizu smo, mi smo financijski sistem. Međutim, zaista, kao što je uopšte poznato, Srbija ima poreski sistem koji se
može pozitivno porediti sa kako poreskim sistemima u regionu, tako i šire. I ono što je mnogo bitnije jeste da, kao što znate, mi konstantno radimo na sagledavanju istog i na dodatnim. Ono što šire, kao da kažemo na nekom makro nivou, vidimo jeste prva stvar stabilna makroekonomska slika i na svim nivoima, kako vlasti, tako i institucija, vidimo veoma, što se kaže, business oriented razmišljanje u pogledu, znači naravno prošli smo kroz tu 2014. 17. kroz taj period fiskalne konsolidacije, ali kao što mi ministar danas na skupu koji paralelno ide na Koponik Biznis forumu naglasio, rast naše privrede u periodu od 2018. do 2020. je drugi najveći u Evropi. Jer to je upravo ključni period koji treba da posmatramo. Generalno svi govore o nekim dužim periodima, ali trenutak kada Srbija zaista kreće se razvija da kažemo na ozbiljan način jeste nakon uspešno sprovedene te fiskalne konsolidacije. Znamo samo kada pogledamo cifre, kada je reč o stranim direktnim investicijama, Mihajlo se dotakao, a govorimo 3,6 milijarde u prošle godini, 3 milijarde neto u ovoj godini, u kriznoj godini, 2020, izvinjam se, koja je bila krizna godina, kada su svi govorili o zatvaranju fabrika, mi smo imali kamen temeljac za najveću japansku investiciju u Republici Srbiji i generalno sve se to slikava. Naravno, tu imamo programe podrške koje vodi Razvojna agencija Srbije, koji su se pokazali veoma uspešni, imamo te što porezne, što druge vrste benefita za strane investitore, ali smatram da ono što je ključno je upravo ono što treba da radimo u budućnosti. Srbija mora sada da insistira na jačanju sveokupnog ekosistema i na jačanju privatnog sektora, jer smatramo da postoji neka kritična masa, kako kompanija, tako i znanja sada u Srbiji. Ono što je Mihajlo pričao o kapacitetima o našim studentima, o radnoj snazi, znači da fokus mora biti da se proizvodi dobar i kvalitetna radna snaga. Cilj jeste da sada se koristi taj ekosistem koji je napravljen kako bi se stvarala dodatna vrednost, ne samo, znači da kažemo, primarne neke aktivnosti, već da Srbija postane centar i za R&D i za proizvodnju, da kažemo, kompleksnih proizvoda i usluga. Naravno, IT industrija tu prednjači, ali naš fokus i fokus Ministarstva financija, barem u aspektu kojim se ja bavim, je upravo na tome da se obezbedi raznolikost instrumenta finansiranja takvog razvoja. Znači, tu ne govorimo o direktnim subvencijama, govorimo o tome da imamo diversifikaciju finansijskih instrumenta na svim nivoima tržišta. I to je ono po meni što Srbiju sa jednim jasnim planom će opredeljivati u budućnosti kao atraktivnu sredinu. Naravno, možemo da govorimo i ovim makroekonomskim podacima, znači užasno je bitno održati taj rast i smatramo da to država najbolje, on se najbolje podržava kroz jake javne investicije. Vraćam se na cifru 7,2% BDP-a. Mi smo pokušali da nađemo u poslednjih 30 godina da li je Srbija ikada imala tolike javne investicije, nismo da nađemo. Ali tu isto sada treba da promenimo način razmišljanja, jer veoma je jasno da će te investicije u infrastrukturu da se nastave, da će jake investicije javnog sektora, da one su sada deo naše politike, da kažemo državne fiskalne politike, ali ono gde sada treba prebaciti fokus jesu investicije privatnog sektora. I ono što je negde nama jasno, sada ne govorimo samo o direktnim stranim investicijama, govorimo generalno o aktiviranju kapitala koji postoji. Gledajući neke pokazatelje u procesu izrade ove strategije za razvoj tržišta kapitala, ono što se vidi jeste da nedostatak novca ili nedostatak kapitala u Srbiji nije problem. Problem je aktivacija, oplođivanje, širenje tog kapitala ovde, da ga zadržimo ovde. Sada, mislim, govorit ću detaljno o stvarima,
Ja mogu malo se dotaknem digitalne imovine gde smo recimo napravili sistem u kome ako svoju digitalnu imovinu, to je kriptovalute, pretvorite u Srbiji, pretvorite u dinare i unesete ih u kapital preduzeća, to ih iskoristite ih za investicije i za razvoj poslovanja u svojim kompanijama, efektivna poreska stopa na to je 0. Znači, oslobođeni ste poreza. Ali to su, da kažemo, manje stvari za ove, da kažemo, start-upe, firme iz IT sektora, mlade firme. Naravno, što se tiče ovih većih, smatramo da je tu ključno da nastavimo dijalog, da nastavimo da radimo na poboljšanju efikasnosti institucija. Jedno su zakoni, jedno su procesi. Kada gledamo zakone kao takve, situacije u velikoj meri mi se približavamo Evropskoj uniji, iz godine u godinu ti zakoni su sve bliži. Zakonski okvir je u velikoj meri i u velikom broju oblasti dobar. Ono gde i dalje ima prostora za boljitak jeste rad institucije. Ali smatramo znači, da u ovom trenutku, imajući u vidu, kažemo, i postignuti rezultati i činjenicu da Srbija predstavlja preko 60% stranih direktnih investicija u regionu, smatramo da su sve te neke stvari, znate, investitori gledaju celokupnu sliku i nisu fokusirani na ono što je danas, nego su fokusirani na ono što će biti. Samo kroz stabilnu finansijsku sliku, stabilan očekivani rast kreditnog rejtinga koji je nama užasno bitan, šalje se ta prava poruka. A naravno onda na sve to dodajemo i sposobne, efikasne institucije, dodajemo i dobar poreski okvir, dodajemo i dobar okvir podrške na svim nivoima preduzećima. Tako da, veoma je to kompleksna tema. Ne postoji jedna stvar koju bih mogao da izdvojim, ali najbitnije da zaista, i mislim da je poslednjih par godina to pokazalo, jeste da postoji i volja, i znanje, i spremnost da se ide u tom pravcu. Neke stvari idu brže, neke sporije, to je svima poznato, ne može se svima udovoljiti uvek i ono što jeste bitno sa aspekta države da se svaka odluka sagleda detaljno, jer znate, sa strane privrednika, onako koji je bio u privatnom sektoru, sa strane privrednika, vi sagledavate svoj deo, svoju firmu, eventualno svoje konkurente, ako ste baš veliki, vi sagledavate vaš ceo sektor. Sa ove strane, ceo sistem je uvezan i svaka odluka ima efekat na ostatak sistema. Znači, pogotovo tu govorim, ne mogu da govorim o poreskom delu, jer nije iz moje nadležnosti, ali ono što meni jeste poznato, ako napravite jednu odluku, ona se oslikava na sve ostale delove tog sistema. I zato kažem, ali smatram da je jednostavno i činjenica gde smo danas, kako smo prošli kroz ovu krizu i poslednjih par godina rezultate koje postižemo u smislu privlačenja stranih investicija, da dovoljno govori o tome koliko smo privlačni i smatram da ako se ostvare ovi ciljevi, siguran sam da hoće, kao što rekao, znači mi verujemo da će rast ove godine biti preko 6%, da će Srbija biti sve povoljnije i privlačnije destinacije. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Popoviću. Imamo još jedno pitanje, ali pre toga se zahvaljujem i gospodinu Vesoviću, koji znam da je od svih nekih svojih obaveza našao ovo vreme i uklopio i ovaj sastanak, jer znam da ga već čekaju na drugoj strani, tako da vam se zahvaljujem, prezentaciju čekamo. Veliki pozdrav Privrednoj komori Srbije. A sa gospodinom Popovićem, samo još jedna stvar, pošto smo imali juče dostavljeno pitanje i kako smo rekli, pripada drugom sektoru od naše članice, od cashbacka, imali smo pitanja i to smo u dogovoru i rekli da u toku narednih dana da će od vaših kolega dobiti odgovor, vi ste prosledili, tako? Tako je, ja sam, kažem, nije u mojoj nadležnosti, prosledio sam kolegama, tako da možete da očekujete odgovor, ne znam tačno kada, ali uskoro, mislim u toku ove ili sledeće nedelje. Podsjetit ćemo se, ukoliko ne stigne. Bićemo u kontaktu, tako je. Da li neko još od mojih kolega ima neko pitanje za gospodina Popovića? Niko se ne javlja. Ja vam se zahvaljujem. Stekli smo, mislim da su naše članice zadovoljne kao, izvinjavam se, evo gospodin Hugo.
Hugo, izvolite. Yes, thank you, Maria. Just before we close it, I will send the question because I think it will need some investigation also on the side from the Ministry of Finance. It's more related to the crowdsourcing situation because we are talking about, let's say, also keeping young, bright people into the country, not just going to on teleworking or ghost working or whatever. I think that we have a very high potential in bright minds. I think that developing the legal framework, but also the taxation framework for crowdsourcing, how to deal with these investments, what is property rights and things like that, is a very important issue where should be worked on. It is one of the conditions for young people to risk, let's say, the startup of an innovative business. And I will just launch the question also on paper, maybe that your colleagues from the taxation department can say if they are working on this or if there is any, let's say, process ongoing to deal with that issue. Thank you, Hugo. What I can say is that we do have a focus on this specific area of how do we keep young people and how do we deal with the ever-changing nature of the employment environment, not just in Serbia. This is a global phenomenon. One thing from my side is something I mentioned, which is digital assets law. That was really focused on the digital tokens or crypto token side to support startups, to support young companies, and to release them of much of regulatory and tax burdens, and to enable them to, draw capital, build upon their services, access alternative funds. But yeah, definitely, please send the question and I will forward it to my colleagues. And I will switch back to Serbia now. Zato što vidim da je bilo jedno pitanje u chatu u smislu investicije u zdravstvo. Smatram apsolutno, znači kriza jeste pokazala jednu stvar, a to je da ekonomska moć i snaga jedne države ne meri se samo rastom BDP-a, ne meri se samo, meri se, znači u velikoj meri se meri snagom zdravstvenog sistema i snagom institucija. I smatramo da su tu po prvi put na videlo došlo, dosta se priča o tome, svi znamo da je to fokus premijerke Ane Brnabić, digitalizacija, e-uprava. Smatram da je 90% današnjih korisnika usluga na portalu e-uprava. Ljudi su saznali za taj portal i upoznali s njim po prvi put zahvaljujući upravo COVID-u, da kažemo sreći u nesreći, a da je proces zakazivanja i proces vakcinacije bio ključni moment tu gde je pokazano koliko je važno razvijati te servise i sada dolaze ljudi sa svih strana, kažu upisao sam ćerku u školu, upisao sam sina u srednju školu, vrtić, koristeći taj portal, nisam morao nigde da odem. Apsolutno dalje razvoj toga apsolutno ostaje, ne postaje, nego ostaje prioritet, jer je ova pandemija pokazala koliko je bitno i naravno da je tu veliki fokus sada na zdravstvo, jer potencijal e-uprave i servisa koje ona pruža da poveća ne samo efikasnost, nego i da smanji opterećenje, unapredi kvalitet usluge našeg zdravstva, neverovatan. I zaista s te strane, hvala na tom pitanju, to nema ničeg novog, to jednostavno ostaje prioritet, a verujemo da je zaista ova pandemija stavila u prvi plan investicije koje su već napravljene i napredak koji je napravljen na tom polju i zaista koliko je to vredno i bitno da se nastavi sa tim u budućnosti. Jasno, hvala. Da vidimo da li ima pitanje. Koliko smo vidjeli da nema pitanja. Da podvučemo možda još jednom, što je gospodin Popović rekao i što smo istakli, da sreća u nesreći jeste upravo digitalizacija i navikavanje
i na unapređenje poslovanja, naravno uz rast i unapređenje poslovanja svih institucija. Dali smo odgovore na pitanja vezano za privredu, odnosno mogućnosti investiranja i ono što definitivno Srbija na čelu Zapadnog Balkana mora da se uklopi u celu priču, a to je cirkularna ekonomija i unapređenje zaštite životne okoline, koja je u stvari aktuelna tema svugde za očuvanje planete i uopšte funkcionisanja. Zahvaljujem se gospodinu Popoviću na vremenu, na iscrpnoj prezentaciji. Ukoliko stignu umeđu vremenu još neka pitanja, ja ću biti slobodna da vam dostavim. Zahvaljujem se mojim kolegama, mojim koleginicama na organizaciji ovog događaja i svima vama koji ste prisustvovali. Nadam se da ste bili zadovoljni i da ste dobili odgovore ili da smo barem odškrinuli vrata, da ste dobili nove teme za razmišljanje, pa ćemo moći u nekom narednom periodu, ja se nadam uživo, da ćemo, kako je gospodin Mihajlo rekao, da se čuvamo preko leta, pa da možemo u septembru da se vidimo uživo i da nastavimo na ovu temu. Hvala vam najlepše svima. Prijetno, hvala svima. Hvala.